mu kanya navuga ko meya yashingiranwe n'ingona yari yambaye ikanzu y'ubukwe bagasomagurana kakahava. Ni meya wa San Pedro wa Melula mu gihugu cya Mexique yitwa Victor Hugo Sosa yashyingiranywe n'ingona yari yambaye ikanzu y'ubukwe yitwa Lite Princess wari igikomangomakazi gito. Barasomanye nk'umugeni ndetse n'umukwe mu rwego rwo guhuza ububasha bwa muntu n'izindi mbaraga ziva mu ijuru nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Iyi ngona rero buranga ifatwa nk'ikigirwamana muri kariya gace. Ifite imyaka 7 yayo yakoranye ubukwe gakondo na meya witwa Higo mu gace ka San Pedro wa Melula ari mu burengerazuba bw'amajyepfo bw'igihugu cya Mexique. Ifoto hano kabisa meya ari gusoma ingona. Umukecuru ateguye ibi birori rero witwa Ella Edith Aguilar aragira ati rwose bimpa ibyishimo byinshi kandi nkumva nishimiye inkomoko yanjye n'umugenzo mwiza. Ikinyamakuru Demira cyashyize hanze inkuru kivuga ko uyu mugenzo wakomotse mu gihe cya kera cyane igihe aba-Espanyol batari bakaje muri biriya bice nyine. Hano umugenzo wakorwaga nabo mu bwoko bwitwa Chontare na Huaeva. Amafoto kabisa ariko ikinga cyawe bari bagihambiriye kugira ngo itamuruma, ariko bayambitse nk'umugeni neza neza uko tubona abageni bambaye niko ingona yambaye. No ku mutwe wawe bashyize ikintu cy'ikizingo kiriho indabo ndetse n'utuntu tw'uducunda. Nuko meya arayisoma. Imirwano hagati ya FARDC na M23 yongeye kubura hitwa Bikenge ndetse mu gace ka Rucuru. Kuwa mbere ari ku munsi w'ejo rero ku itariki ya 4 imirwano hagati ya FARDC n'umutwe wa M23 yakomereje hitwa Bikenge muri groupe ya Kisigari muri territoire ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka hariya aravuga ko imirwano yubuye nyuma y'iminsi mike yituze muri iki gice, bikavuga ko hari hashize icyumweru nta muturage urangwa muri aka gace. Nta mibare igeze igihagaragara y'abishwe cyangwa se abakomeretse, kandi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo nta tangazo kigize gisogorora kuri iyi mirwano. Cyakora abaturage babo bahangayikishwe n'imibereho mibi y'abavanwe mu byabo baturutse muri ibyo bice biberamo imirwano nk'uko inkuru yashyizwe hanze na Radio Okapi. Abasivili bamwe bahunze berekeza muri centre ya Rucuru mu gihe abandi bagumye mu bice byigaruriwe n'inyeshyamba kugira ngo bajye babona ibibatunga kuko ariho bahinga. Imirwano yubuye nyuma y'iminsi 2 ingabo za leta zitangaje ko zishinye ishyamba za M23 muri groupe ya Bweza muri territoire ya Rucuru. Inyeshyamba zikaba zarabivuguruje zivuga ziti muvuge muvuye ahubwo twabambuye ibikoresho byinshi cyane. Uretse ko n'ingabo za leta ya Congo zakomeje kugenda zimurika ibikoresho zivuga n'abasivili babiri aribo Harrison Marube Biko ndetse na Frederick Gateri bose ngo batuye Nairobi. Raporo ya polisi yabonwe n'ikinyamakuru Nairobi News ivuga ko station nkuru ya polisi muri Mombasa igendeye ku makuru y'ibanga yahawe yabashije gufata Wanjiru kubera ko icyaha cy'ubujura kimuhama. Inkuru ikomeza ivuga ko aba uko ari batatu ubwo n'umupolisi kazi n'abari abasivili ngo bagerageje kwiba umusivili mu mujyi wa Mombasa. Abapolisi bagerageje kubakurikirana ariko babasha kubacika bakoresha imodoka ya Mercedes Benz ko ngo baje kubacika nyine. Abariko ngo baje gufatirwa muri iyi modoka n'ubundi muri weekend ishize, ariko ibirango byayo byari byarahinduwe kabisa kugira ngo abantu batazayimenya. Abapolisi umwe ati mu gusaka amapingo ya Wanjiru yaje kubonekamo. Ibikoresho byo by'akazi babisanze bo muri iyo modoka. Umupolisi kazi rero wari ufatanije n'itsinda ry'abajura. Ayo n'amakuru agiye asohoka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye rero. Isosiyete ikomeye y'Abafaransa irashinjwa gufasha inyeshyamba mu gihugu cya Centrafrica. Abashinjacyaha bo mu Bufaransa barwanya iterabwoba batangiye iperereza ku birego bivuga ko bishobora gufatwa nk'ubufatanyacyaha mu byaha by'intambara birebwa sosiyete y'Abafaransa ya Groupe Castel muri Repubulika ya Centrafrica. Nk'uko amakuru yaturuka hafi y'iki kibazo yageze ku biro by'intaramakuru y'Abongereza Reuters kwa gatanu ushize. Amakuru ava ku ishami ry'isosiyete ikora ibinyobwa y'Abafaransa ikekwa kuba yarahaye amafaranga umutwe w'inyeshyamba z'abanyagihugu. Umuvugizi wa Groupe Castel yavuze ko isosiyete irimo gukorana byimazeyo n'abayobozi b'Abafaransa kuri iki kibazo, kandi ko iperereza ry'imbere nyuma y'ibirego bya mbere nta kimenyetso ryerekanye ko makosa yaba yarakozwe.
iperereza rije rikurikira raporo yashyizwe ahagaragara ni na kimwe mu bigo bikora muri kiriya gihugu. Wari mu mwaka ushize nyine yavuga ko amashami y'iyi sosiyete yagiranye amasezerano yo guha inkunga y'amafaranga n'imodoka umutwe w'inyeshyamba wa UPC kugira ngo izabone isoko ry'akarere. Iyi sosiyete ya Castel ikora inzoga zigiye zitandukanye. Tujye ku ntambara rero ya Ukraine n'Uburusiya, ishobora kuba yatangiye kwambuka imipaka kabisa. Perezida w'igihugu cya Belarus arashinja ingabo za Ukraine kurasa mu gihugu cye. Perezida wa Belarus witwa Alexander Lukashenko aravuga ko ingabo ze zarashe misile zarashwe mu gihugu cye zivuye muri Ukraine, kandi yizeza guhita asubiza vana bwangu ibitero by'abanzi byose. Iyo ntamakuru yitwa Belta kuwa gatandatu ejo bundi byasubiyemo amagambo ya Perezida Lukashenko agira ati turimo gushotorwa, ariko akomeza agira ati ndagira ngo nkubwire ko hashize iminsi 3 cyangwa irenga bagerageje kugaba ibitero ku bipimo bya gisirikari muri Belarus biva muri Ukraine. Ati Imana ishimwe, systeme yacu ya Pantsir yo kurwanya ibitero byo mu kirere yahagaritse misile zose zarashwe n'ingabo za Ukraine. Iki kirego Lukashenko atigeze atangira ibimenyetso cyatanzwe nyuma y'icyumweru kimwe Ukraine ivuze ko misile zarashwe mu karere ko ku mupaka azivuye muri Belarus, umufatanyabikorwa w'Uburusiya w'igihe kirekire. Ariko Perezida wa Belarus yahakanye ko nta ruhare yagize mu ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, yongeraho ko nta ngabo ziva mu gihugu cye zirwanira mu ngabo z'Uburusiya nyine izo Uburusiya bwita igikorwa kidasanzwe cya gisirikare. Ati nk'uko nabivuze hashize umwaka urenga ntabwo dushaka kurwanira muri Ukraine, tuzarwana mu rubanza rumwe gusa, nimwinjira mu gihugu cyacu nimwica abaturage bacu natwe tuzabasubiza. Akomeza kangije kugaba ibitero ku bigo bifatirwamo ibyemezo byo mu mirwa mikuru y'uburengerazuba mu gihe habaho gutera igihugu cya Belarus. Ati ntuzadukoreho natwe ntituzagukoraho. Ariko andi makuru y'ibanga avuga ko ingabo za Belarus zifatanya n'ingabo z'Uburusiya kugaba ibitero ku gihugu cya Ukraine, ariko akaba yavuze ko nibakomeza kumurasa nawe azarasa ibihugu hafi ya byose bimwegereye. Hagati aho kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zongeye guha Ukraine inkunga ikomeye. Abanyamakuru yavuze ni inkunga ihambaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa gatanu ushize zatangaje ko ziha Ukraine inkunga ingana na miliyoni 820 z'amadolari y'Amerika, nyine igizwe hari n'ibikoresho bya gisirikari birimo imbunda zirasa mu kirere. Amerika ivuga ko izi ntwaro zizafasha Ukraine guhangana n'Uburusiya mu ntambara yo mu kirere. Minisitiri w'ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikavuga ko kuva Uburusiya butangiye kugaba ibitero kuri Ukraine, Amerika imaze guha icyo gihugu inkunga y'ibikoresho bya gisirikari ifite agaciro ka miliyari zirenga 7 z'amadolari. Mu nama y'abayobozi bahuriye mu muryango wa OTAN yabereye i Madrid muri Espagne, Perezida Joe Biden yavuze ko igihugu cye kizakomeza gufasha Ukraine igihe cyose Uburusiya buzaba butarahagarika intambara bwasoje kuri icyo gihugu. Muri iyi minsi ariko Perezida Zelensky ni perezida wa Ukraine akaba ari yumvikanye nyine atabaza ati mutwongere ibikoresho, bitabaye ibyo ibintu bimeze nabi. Intambara ikaba imeze nabi n'ubundi muri kiriya gihugu cyane cyane cya Ukraine, aho Uburusiya bwatangaje ko bwigaruriye igice cyose cya Donbass kirimo Donetsk ndetse na Luhansk. Minisitiri w'ingabo z'Uburusiya Sergei Shoigu yaraye atangaje ko ingabo ze zamaze kwambura iza Ukraine igice cyose cya Donbass giherereyemo Leta ya Donetsk ndetse na Luhansk ziharanira ubwigenge. Icyamakuru Russia Today kikaba cyegamiye nyine kuri Leta y'Uburusiya kiragira kiti Donbass yose mu maboko ya Moscow. Minisitiri w'Uburusiya yabitangaje. Minisitiri w'ingabo Shoigu asobanura ko ingabo za nyuma za Ukraine zari zisigaye muri Leta ya Luhansk zakuwemo kuejo ku itariki ya 3 Nyakanga nyine. Aya makuru akaba yaramaze kuyageza kuri Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin.
agace ingabo za Ukraine zari zisigayemo ni agace ka Lysychansk, hari zarimo nyine kuva muri 2014 ubwo Luhansk yatangazaga ko yigenga. Guhera mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ingabo z'Uburusiya nizo zinjiyemo kabisa zitangira kugenzura ibice byose. Gusa ibyo ntaramakuru by'Abarusiya TASS ibyo bikavuga ko Minisitiri Shoigu yatangaje ifatwa rya Luhansk aho kuba Donbass yose. Amakuru bikesha Minisiteri y'Ingabo agira ati kuri uyu wa gatatu Nyakanga 2022 Minisitiri w'Ingabo z'Uburusiya General Sergei Shoigu yamenyesheje umugabo w'ikirenga Vladimir Putin inkuru y'ibohorwa rya Repubulika ya Lugansk. Uba ko intambara ikomeje guca ibintu muri kiriya gihugu kabisa. Ayo rero namwe makuru agiye asohoka mu bitangazamakuru. Reka dusimbukire gato muri Leta Zunze za Amerika. Abapolisi 3 biciwe mu kurasana nabo bari bagiye guta muri yombi. N'abapolisi 3 bishwe barashwe muri leta ya Kentucky muri Amerika ubwo bagerageza gutanga urupapuro rwo guta muri yombi umugabo ushinzwe gukora ihohoterwa ryo mu rugo. Polisi yafunze uyu mugabo ukekwe iki cyaha nyine n'umugabo w'imyaka 49 nyuma y'uko polisi banje kurasana n'abantu baraho ngaho. Abandi bantu 4 bakomerekeye aho ngaho byabereye ahitwa Allen mu mujyi muto uri mu gace k'imisozi miremire k'Iburasirazuba bwa Kentucky, umujyi utuwe n'abantu 166. Abapolisi bapfiriye mu kurasana kwa kane rero ejo bundi, akaba byaratangajwe ko ari Captain Ralph Fraser ndetse na William Petrie na Jacob Chaffins wakoreshaga imbwa. We yari afite imbwa niyo yarimo kugabisha igitero kuri abo bantu. Igihugu cya Kongo Kinshasa guverinoma yaho yemeje guha ibikoresho byose bikenewe ingabo za leta kabisa kugira ngo rero zibe zabasha guhangana ngo n'umwanzi. Ni guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje guha ibikenerwa byose ingabo kugira ngo zihashye M23. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yemeje ko igiye guha igisirikare cyayo ibyo gikeneye byose kugira ngo gihashye inyeshyamba za M23 ndetse n'indi mitwe yitwara gisirikare. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Intebe Sama Lukonde mu nama y'Abaminisitiri ariyobowe na Perezida Felix Tshisekedi kuwa gatanu ushize. Umuyobozi wa guverinoma kandi yavuze ko itsinda rye ryamaze no gufata ingamba ziboneye mu koroshya ibijyanye no kwinjiza mu gisirikare urubyiruko nk'uko byifujwe n'umukuru w'igihugu. Yizeza icyemezo cyo kurengera ubusugire bw'igihugu. Minisitiri w'Intebe yibukije ko guverinoma ayoboye bitazayisaba ingufu mu guha ingabo uburyo bukenewe kugira ngo zihangane n'icyo yita ubushotoranyi bushya bw'u Rwanda. Mw'ijambo yagejeje ku banyagihugu ubwo bizizaga isabukuru y'imyaka 62 ishize Kongo ibonye ubwigenge, Perezida Tshisekedi nawe yari yahamagariye urubyiruko kwinjira mu gisirikare ku bwinshi rukarinda igihugu cyabo abakigabaho ibitero. Uko niko leta ya Kongo rero yabyemeje. Agatariki Episkopi wa Kinshasa rero yamaganye ihohoterwa rikorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Arikepiskopi wa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Cardinal Fridolin Ambongo akaba yamaganye ihohoterwa rikorerwa abaturage b'iki gihugu bavuga ikinyarwanda, asaba Papa Francis inkunga mu kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu cye. Fridolin Ambongo abigarutse mu gitambo cya misa yatuye Imana nyine ku munsi w'ejo rero mu murwa mukuru Kinshasa. Yavuze ko mu gihe hatagira igikorwa mu maguru mashya Kongo Kinshasa igana ahantu habi. Uyu mukardinali yakomeje avuga ko abanyekongo bakwiye gutahiriza umugozi umwe mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro ndetse anamagana bamwe mu baturage bakongeza imvugo zigamije kubiba urwango kuri bagenzi babo bavuga ikinyarwanda.
Cardinal Fridolin Ambongo atangaje ibi mu gihe hashize iminsi umutwe wa M23 w'imirwano, ibintu byatumye ikibazo cy'umutekano cyongera kudogera muri Kongo Kinshasa, ndetse n'abaturage b'iki gihugu bakavuga ko bavuga ikinyarwanda nyine bakongera kwibasirwa n'abantu bagiye batandukanye. Gusa mu ijambo rye yanavuze ko Papa Francis akwiriye guhuza Perezida Tshisekedi n'abanzi b'igihugu, ngo abaturanyi babi kandi mu makuru avuga ngo muri Kongo nyine makuru ajyanye n'abihaye Imana, Kiliziya Gatolika yongeye gushimangira ko igiye kwirukana abapadiri bose bafite abana ngo bajye kubitaho, niko yongeye kubishimangira. Byari byaravuzwe mu bihe byatambutse abantu bakeka ko byaba bihuye n'uruzinduko Papa Francis yagomba kugira muri kiriya gihugu, ariko Kiliziya yongeye kubisubiramo iti turabirukana. Mu Biryogo impungenge ni zose ku bacuruzi basabwe kwimuka hagiye kwagurirwa ka free zone. Inkuru mbona ku cyamakuru cyitwa Igihe bavuga ko bafite ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye hazwi nka Tarinyota mu Biryogo umurenge wa Nyarugenge, bavuze ko bafite impungenge nyuma yo gusabwa kwimuka kugira ngo hagurwe agace katagerwamo n'ibinyabiziga kazwi nka ka free zone. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo mu Biryogo hashyizwe ka free zone mu rwego rwo kongera ahantu abantu bashobora kuruhukira no kwidagadura mu buryo bujyanye n'icyerekezo. Ka free zone ya Biryogo imaze kubaka izina muri Kigali kuko buri munsi haba hari urujya n'uruza rw'abaje kuharuhukira ndetse no kuhafatira amafunguro. Hakaba amakuru avuga ko ngo yabigiye kwagurwa, ariko abacururiza ndetse n'abatuye mu Biryogo ibyo bintu bakaba barabyamaganiye kure, nk'uko tubibona ku cyamakuru Igihe.com. mu kanya n'ubutumwa. Ugakomeza kudukora ibi bintu kabisa, niba mubyara wawe azakora ubukwe mu cyumweru gitaha, none nta nubwo uratanga intwererano yawe, buri gihe ubuzanye n'izindi bintu by'imyitwazo ngo ngaho nguri za Rubavu ngo ubundi nguri mu manama ngo uraje umamagare, ubu none uritwaza ikigo ntacyo. Ako nyine ubu ngubu biragoye kabisa, ari kubona yohereje agafaranga ariko rero umwana buriya rega nta nubwo dukoresha umurongo umwe. homora ako ngako yatereye agakemuye ngo gute. Ubu noneho ushobora kohereza no kwakira amafaranga ku mirongo yose kuri Airtel Money. Kanda akanyenyeri 182 urwego utangire. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Ahangaho tuve nyine muri Tarinyota, aho bavuga ko ngibi byo kwagura ka free zone ari ukubateza ubukene n'inzara, kuko ariho bamara iminsi yabo bakora, ni naho ngo batuye niko babivuga. Ariko umujyi wa Kigali kuri Twitter ukaba waranditse ko iyo gahunda ntayi, ariko kuko ngo ubuyobozi butayitangaje. Ubwo no kureba niba ibivugwa n'umujyi wa Kigali ariko kuri cyangwa se bivugwa n'abaturage ariko kuri. Irurindo polisi yafashe abantu 8 bakekwa kwangiza ibikorwa remezo. Hano tuvuga ko mu mpera z'icyumweru twasoje polisi y'u Rwanda mu karere ka Rulindo yafashe abantu 8 mu bihe bitandukanye bakurikiranwe kugira uruhare mu kwangiza ibikorwa remezo by'amazi n'amashanyarazi mu mirenge ya Base ndetse na Mbogo. Abantu 2 bafashwe mu murenge wa Base niho bafatiwe nyine mu kagari ka Rwamahwa umudugudu wa Base, bafite insinga z'amashanyarazi zifite metero 60 bari bibye mu rwunge rw'amashuri rwa Ngarama. Hanafashwe kandi moto bakoreshaga mu bikorwa byo gutwara ibyo bibye. Hafashwe abandi bantu 6 mu murenge wa Mbogo mu kagari ka Mushari mu kagari ka Rwambogo, naho ne bafatiyeyo abandi bafashwe bamaze gutaburura itiyo y'amazi ifite metero 200. Hanafatwa imodoka bakoreshaga mu gutwara ibyo bibye. Abo nabo bakekwaho ubusambo nyine bibye ibyo bikoresho. Abandi bafashwe na polisi rero twerekeza Rwamagana n'abantu 2 bakekwaho kwiba mudasobwa z'ikigo cy'amashuri. Polisi y'u Rwanda ikora mu karere ka Rwamagana kuwa gatandatu ejo bundi rero yafashe abantu 2 bakurikiranweho ubujura bwa mudasobwa zigera kuri 26 azibwe ku rwunge rw'amashuri rwa Sovu. Abafashwe bombi bafite imyaka 18 y'amavuko, bafatiwe mu mudugudu wa Kiruhura akagari ka Sovu mu murenge wa Kigabiro nyuma y'uko hari hamaze kuboneka mudasobwa 19 mu zari zibwe. Dusimbukiye Gatsibo naho haravugwa inkuru mbi cyane. Umugore yarishwe acibwa umutwe. Umugore w'imyaka 30 wiciye mu murenge wa Kiziguro mu karere ka Gatsibo akaswe umutwe n'abantu batigeze bamenyekana.
ni mu gitondo cyo kuwa gatandatu w'iki cyumweru twasoje rero nibwo uyu mugore yiciwe mu gishanga gitandukanya umurenge wa Rugarama n'uwa Kiziguro akaswe umutwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiziguro Aurora Jackson akaba yarabwiye ikinyamakuru Igihe ko bakimenya amakuru bahise bajyana umurambo wa nyakwigendera kwa muganga, ati nibyo rwose yishwe akaswe umutwe. Yongeye ko iperereza ryatangiye ndetse rigomba guhera ku mugabo we, anashimangira ko nubwo uyu mugore yapfiriye mu murenge wa Kiziguro ayobora atariho yari atuye, ahubwo yabaga mu murenge wa Rugarama. Aya makuru yasohotse mu bitangazamakuru, reka tuyasoreze rero kuri raporo ngaruka munsi ya Minisiteri y'Ubuzima yindi twereka uko COVID bihagaze bigendeye ku bipimo biba byare bifashwe ku munsi w'ejo. Hapimwa abantu 364 basangamo abantu 79 bafite COVID-19. Uko ari 79 bose baragaragaza ibimenyetso by'uko bayifite iyo COVID. Nta muntu n'umwe wagiye mu bitaro, nta n'uwo cyahitanye ku munsi w'ejo. Turebye rero aho aba bantu bakomoka, nakubwira ko mu mujyi wa Kigali ari 25, i Burera 14, Muhanga 11, i Rusizi n'abantu 9, Karongi n'abantu 8, Gicumbi 3, mu gihe i Nyanza, Rubavu, Musanze ndetse na Nyamasheke aho hose ari 2. Hanyuma wajya mu Gakenke n'umuntu umwe asigaye, handi nta muntu n'umwe yigeze agaragara mu bipimo byafashwe ku munsi w'ejo. Ngayo rero amakuru yasohotse mu itangazamakuru uyu munsi.